Anna rajulan qala an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem awsini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahaba keldi, maga wasiyat kılın dedi biri. Ne dedi? Wasiyat amir buyruqtan jogorı turadi. Maga wasiyat kılın dedi Peygamber, la tagdab, açulanma dedi. Ne eken? Gazaptan ba, açulanma, qardan ba? Ekinci yol, ya Rasulullah, maga wasiyat kılın, la tagdab. Üçüncü yolu suradı Peygamber, la tagdab, açulanma, felekel cennet. Açuğunu basa bilsen, sana beşlik kepildik verem dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ata, urmatlı atalar, urmatlı eneler, baldarına gazaptan açulanma, qardan ba. Bugün terbiye ilimindeki danışmanlar, okumuştular aytat. Balanı 10 şapattağından göre bir kıykırgan balanın yüreğine körük tasir verir deydi. Jarahati sinani lehet teyam ve la yeltemme ma jarahal lisan. Jarahati sinan nayzanın jarası ayıgat, tildin jarası ayıkbaydı. Ve la yeltemme ma jarahal lisan. Tilin menen jara ketkizgen bolsaң, аны ayıgış kıyın ötü. Eşek dей берсең, бала ошондой елестетип калат да бечара. Баланы айткан жоксуң, сен өзүңдү тилдеп атасың. Сенин балаңбы? Анда ал годик болсо сен ким болосуң? Торпок түшүнбөйт дейт. Анда сен мен уйсуңбу? Урматтуу мусулман бир тууганым. Тарбия жаатында изилдеген алымдар айтат, үйүндө кыйкырган адам, чектен ташкары кыйкырган адам, тарбия багытында нөл жыгылган адам дейт. Тарбия жаатында кыйкырган адам, тарбиядан нөл, ал тарбия бере албайт. Тамакка чакырса, тамакка келбейсиңби? Намазга тур. Эмне болсо эле кыйкырат да. Урмат, намазга чакырса кыйкырат, тамакка чакырса кыйкырат, сабагыңды оку десе кыйкырат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнеге газаптанат эле? Качан Аллах табарака ва тааланын арам кылган нерсеси, Аллах тыюу салган нерселер пайда болуп калса, Аллах буйрган нерселер аткарылбай калса, пайгамбар ачууланат эле. А сен үйүңдө кызың менен, келиң менен отуруп алып, жарым жылаңач ар түрү сот фильмди көрүп отурасың, ачууланбайсың го? Пайгамбар эмнеге ачууланат экен? Шариатта тыюу салынган арам нерселерге ачууланат экен.